Selam алейкум, ақшамлар хайырлы olsun. Сайғылы АТР телеканалының телесейіржілері. Жұма ертесі ве дайым олғаны кебі эфирде Қырымны Қамачав акциясы бойынша программа. Студияда Гульсум Халилова чалыша, мұсафырымыз Милли Меджлис рейсі Рифат Чубаров. Selam алейкум, хош келдіңіз. Қайырлы ақшамлар. Сайғылы телесейіржілеріміз өз суаллеріңізні АТР телеканалының Facebook сайфесінде бізлерге яза білесіңіз. Мені сеуаларыны Милли Меджлис рейсіне сеслендірейдем ве суаллеріңізге жауаплар ала білежексіңіз. Оларны беклер екенде біз субетімізні башлаймыз ве бірінші суалым сізге бойледір. Бүтін дүния Қырым Татар Конгрессінің ижра комитеті топлашуында сіз илян еткен едіңіз. Мұна блокада яны форматқа кече ве активистлер білгенімізге көре енді блокпостларыны, яны кечіш ноқталарыны терк еттілер. Бұнен берабер енді аман-аман бір афта кечті. Бұ афта черчевесінде не деңішті ве активистлер не үшін аледа сыңыржылармен берабер турмайлар ve ne vakit turmağa başlayacaklar? Şimdi hatırlatayım bu blokada biz bu kelimeni alıştık. 20 sentyabr'den devam etili ve 4 ay devamında orada 4 ana yolunda Çongar, Kalançak ve Çaplınka bu karayollarında bizler blokpostlarda böyle yerleşmiş edik ve orada yüzlerden kişiler iştirak ettiler ve şimdi böyle bir preformat ya da değişik yapmak için bazı bir vakit gerek. Öyle değil, öyle söylemeye mümkün değil ki şimdi orada hiçbir türlü değişmeler yoktur. Misal için şimdi orada çok evveldeki iştirak edenleri şimdi biz onlara teşekkürler bildirip onlar kendi diğer işlerine devam ettiler, yollandılar. Ve aynı zamanda orada biz böyle cemaat cemiyeti kurduk, sınırcı diyen ve bu cemaat cemiyetini oradaki toplumlarımızdan bile gençler yazıldılar ve şimdi bu bir hafta, 1,5 hafta içinde bizler bu ablokanın taburlarını bu sınırcılara yakınlaştıracak ve orada şimdi o kadar yüzlerden ya da onlarla insanlar gereği olmayacak. Her bir blokta 5'er kişi ve onlar nevbetle orada hizmet edecekler. Aşağı yukarı bir 45-50 kişi orada iştirak edecekler. Çünkü de jure abloka 17. de jure bu malları taşıması 17. yanvardan başlandı. 17. yanvar bugün 23. yanvar 5 gün geçti. Ve bizler orada da tıkaran gözlemeye devam ediyoruz. Sağ olunuz. Көрем ki мұнда первасы seyircilerimiz енді өз суаллеріні yazıp başladılar. Men onu seslendireyim. Руслан Аметов деген vatandaşımız суаль бойле. Насколько реальны сроки реализации деоккупации Крыма, если план, стратегия и что ждать крымчанам? Верите ли вы в силовое возвращение Крыма? Я верю в то, что Крым обязательно будет деоккупирован, оккупанты оттуда уйдут. Причины, которые приведут к этому, они многофакторные. Я хочу сказать о том, что Крым будет освобожден в результате множества факторов, дипломатических, политических, экономических. Я лично хочу исключить военные факторы. Я не хотел бы, чтобы на нашей маленькой земле, где живет очень много людей разных национальностей, были бы военные действия. Я сегодня вижу то, что развитие ситуации геополитически ведет к тому, что Россия вынуждена будет оттуда уйти. Sağ olunuz. Men size devam etем. Mına siz ayttınız ki endi aman aktivistler sыңыржылармен beraber anda yani Kırım Memuri sыңырында turacaklar. Ya bu insanların nasıl vazifesi nasıl olacak? Yani onlar sadece seyir etmekle uğraşacaklar mı? Ya da mesela bu Nazirler kabinetinin alған kararına bir değişmeler kirsetebilecekler mi? Bizden bakınız, kanun boyunca ya da kanuna göre orada şimdi sınırdan esas Ukrayna'dan işgal edilgen Kırım Yarımadağı böyle mallar taşınmayacak. Rusya dediğim gibi торговли не будет.
Ama bu yaşayış, hayat. Bir şeyler olabilir. İnsanlar sınırdan devam edecekler buraya gelmeye, oralara varmaya. Çeşitli insanların şahsi malları olabilir. Bazıları göçeler, bazıları belki bunda ballarına gelirler, bir şeyler varlar. Kanun bu. Kanunun içinde bunlar hepsi gösterildi. Nasıl bu sınırdan insanlar geçebilirler? Ama böyle kontrabanda olmasın deyip rüşvetler verip insanlar bazıları gene de alışveriş yapmasın deyip orada bu cemiyet taraftan gözlemciler olacak. Ukrayna'da bu mülkün, kanun boyunca da mülkün, o Rusya'da mülkün de görüyorlar, birisini yakın almaylar. Bizim insanlarımız orada işte gözlemci olarak eğer bazı çalımsızlar objektif olarak misal için bazı insanlarımız endi bize telefon açarlar. Diyorlar ki Refat Ağaman'a bu kanun kabul edildiği vakit bunu göz önüne almadılar da bizde problemler var. Misal için bu mal taşıyan arabaları geçirmesi, gruza pasajirski ya da gruzovoy arabaları bunları getirmesine bazı problemler çıktılar. Ya da insanların kullanılan mallarını geçirmesi. Ya da yeni mal da olabilir ama böyle razılık olgan ölçesine göre işte bunların bizim insanlarımız böyle monitoring yapacaklar. Gerek olsa bize yazılı olarak neler daha nasıl kanunları değiştirmeye gerek ya da nasıl yeni kanunlar alabilir bunu bize haber edecekler. Misal olarak мында Бакихан Ахмедов яза. Много крымчан желают выехать с оккупированной территории на материковую часть Украины. Не от хорошей жизни приходится вывозить личные вещи, которые нажиты за многие годы. В связи с вступлением в силу постановления Кабинета министров, граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму, столкнулись с проблемой вывоза личного имущества. Украинские таможенники, ссылаясь на таможенный кодекс, максимально препятствуют вывозу вещей. Делается ли что-то в этом направлении, чтобы максимально облегчить переезд крымчан на новое место жительства? Буквально сегодня состоялось совещание представителей Меджлиса крымтатарского народа в Киеве, в котором участвовали также представители государственных органов Украины. Мы уже проанализировали первые претензии и замечания людей, которые пересекают административную границу, в том числе то, что касается вывоза или ввоза личных вещей. Во вторник мы собираем рабочую группу и уже рассматриваем первые изменения постановления, которые нами будут предлагаться Кабинету министров Украины. Мы поставили себе срок в течение 2 недель попытаться максимально через изменение постановления разрешить те проблемы, которые возникли вот первые дни работы в рамках принятого постановления. Мы работаем над этим. Sağ olunuz ve көрем ki мында çoğu insanlar sual берелер мына Kırım kayıtkan son ne olacak ve Kırım ne nasıl da ne olacak, ne beklemek insanlarga? Bunun etrafında çok konuşmaya mümkün ama birinciden Kırım'ı kaytarmak için hepimiz olgan yerlerimizde kendi isimlerimizi ona koşayık. Bizler burada, bizim fırsatlarımız burada ziyadeci. Ama oradaki arkadaşlarımız da birbirlerine çok dikkat olsunlar. Biz orada ne kadar yaşaması zor olganını çok yaxşı anlayıq. Biz orada insanların başına ne kadar yeni riskolar ya da yeni korkunçlar olganını, ağırlıklar olganını biliyik. Ama ona görmeyip insanlarımız işte oradaki hayatta kendilerini öyle alıp barsınlar da Kırım bu işgalciler gitken son çok insanlarımızın başlarına yeni problemler gelmesin. Benimce Kırım kayıtkan sonra kanun boyunca orada bazı insanlara sorunlar olabilir. Ama sorunlar olan insanlar pek çok az olacaklar. Kimlerge sorunlar olacak? Oradaki eskideki Ukrayna ordu askerlerini, niçin onlar kendilerinin eminlerini, klatvalarını, eminlerini ayak dibine alıp Rusların ordularına geçtiler. Oradaki bu mahkemecilere, prokurorlarga, oradaki milisanerlerge çok sorunlar olabilir. Ve oradaki devletin yüksek basamakında vazifeli insanlarga sorunlar olabilir. Diğer insanların hiçbir türlü korkunçları olmaz ve olmayacak. Çünkü o insanların orada işgalciler gelgenine hiçbir türlü kabayatı yoktur. Devlet, Ukrayna devleti o vakit o kadar çok bile bir ağırlıktaydı da, o kadar bir zayıf idi da ve o toprağını ve o insanlarını korçalamaya becermedi. O sebepten Ukrayna devleti endi diğer bütün bu halkara teşkilatlardan, diğer ülkelerden Kırım'ı işgalcilerden boşalttığı vakit evet bu insanları ne kabahatlar ne kabahatlamaya hakkı var. Ama bunu da açıktan söylemeye gerek. Kimler Rus işgalcilerin taraflarına geçip de oradaki insanların başlarına yeni problemler çıkarırlar.
Kimler Ukrayna'ya emin etip de bu eminliği ayak dibine aldılar, o insanların problemleri olabilir. Mesela мында суаль келді, что делать имамам, которые не доверяют муфтиату Крыма? Им выезжать, либо оставаться вместе? Они не знают, что говорить джемаату. Я хотел бы здесь со всей откровенностью сказать, что наша задача всех, и тех, кто является имамами, и тех, кто призван нести знания об исламе и получил соответствующее образование, и нас, как политиков, всех наша задача состоит в том, чтобы максимально сохранить единство уммы. Максимально сохранить и сберечь это единство. Однако мы все прекрасно понимаем, что на неправде, на лжи это очень трудно сделать. Но мы знаем, что в исламе, и это есть одна из особенностей нашей религии, люди в общении в джемиетах религиозных, исламских, дин-джемиетлерде, в своих обращениях к Всевышнему, они, в общем-то, определяют свою позицию, и они за это несут свою ответственность. У нас были в истории такие ситуации, когда имамы были вынуждены, или имамы, может быть, ступали на неверную дорогу, неправильную дорогу. В этой связи я хотел бы сказать, чтобы остановить некоторых очень голосистых политиков в Крыму, и не только политиков, то, что здесь мы организовываем жизнь мусульман в Украине и в первую очередь крымских татар, это связано с тем, что мы оказались в такой ситуации, когда десятки наших мусульманских общин, особенно в Херсонской области, Запорожской области, они оказались оторванными не по своему желанию от своей исторической родины, от муфтията, от духовного управления мусульман Крыма, и они не могут оставаться один на один, они должны между собой взаимодействовать. И отсюда связано с тем, что мы действительно организовываем духовное управление, которое в первую очередь будет опекать мусульманские общины, членами которых большинство являются крымские татары, мусульмане, которые были вынуждены выехать из Крыма. Что касается деятельности духовного управления мусульман Крыма в том его составе, который есть сейчас в Крыму, я бы их просто призвал бы еще раз вспомнить о том, что они избраны мусульманами Крыма в тех условиях, в которых они избраны. И после того, когда 2 года назад на крымскую землю ступили оккупанты, очень важно, чтобы те люди, которые сегодня есть в духовном управлении мусульман Украины, мусульман Крыма, чтобы они четко понимали свое место и свою роль. И, конечно, те, которые просто, беззаветно перешли на услужение оккупационной власти, какими бы причинами и мотивациями это не объясняли, они должны знать одно. Ничто не может строиться на лжи. И поэтому они обязаны найти такие формы взаимодействия с мусульманами, которые бы сохраняли наше единство. И мы об этом говорили, не раз мы об этом говорили. Надо сохранять достоинство. Достоинство мусульманина, достоинство крымского татарина. Не может быть сотрудничества в прямой форме с оккупантами. Никто ни от кого не требует, чтобы выходили такие формы протеста, которые бы сразу бы несли бы большие репрессии. Или вообще репрессии к мусульманам. Но мы пережили не менее легкие времена и в советское время, и каждый понимал, в чем состоит истинная роль мусульманина. Об этом я хотел бы, чтобы мы все помнили. Ама білгеніміз кебі Қырым муфтисі әлі да милли мечлис азасы ола. Я не үшін? Biz Mufti Bey'le sonki sefer Ankara'da konuşken zamanında bazı şeyleri bile birbirlerimize seslendirdik edik. Yazıklar olsun ve konuşmamız bile bir Kırım Tatarlar eksik konuştuğu vakit bile bir insan şeklinde geçmiş idi bu konuşmamız. Ama yazıklar olsun da Kırım'a varıp çıkmazdan o Kırım'daki bazı yayınlarda çeşit türlü bile uydurmalar peyda oldu. Sonra Kırım Din İdare'nin saytında böyle bir yalanlar çıkmaya başladı. Ben şimdi bunu hepsini seslendirmeyi istemeyeyim. Ben oradaki bizim Mufti Bey'in ve onun yardımcılarının yeniden bile bir bağlanmaya bir çare bulundum.
Dedim ki arkadaşlar bu yazganlarımız nedir? Böyle olmamış dedi. Bana böyle anlattılar. Mecburumuz. Bize öyle yazıp verdiler ve biz bunlarını yerleştirdik. Onu söylemeye isteyeyim ki oradaki bizim işte gene de bunu söylemeye isteyeyim ki bizim oradaki arkadaşlarımız birbirlerine çok dikkat olsunlar. Mecliske ve meclisin rehberlerine karşı çıkan meclis azaları benim ricam kendileri ariza yazıp bu vazifelerini boşaltsınlar. Bu yakın zamanda olmasa meclisin kararının elbette bu arkadaşlarımızı meclis azaların faaliyetini toktattılar deyip ilan etmeye bizler mecbur olacak. Çünkü meclisin prensiplerine bazı arkadaşlarımız bugün aynı ters yaparlar. Karşı çalışırlar. Bu olmaz. Birlik yanında çeşit teşkilatlar tarafından halka karşı böyle bir propagandalar ola ve insanlar ne yapmak gerek olganını bilmeyirler. Yani federal hafsızlık hizmetleri de insanlarını korkutalar. Kırım Tatar halkı anda kala ve yüreklerinde bazı bir korku duyguları peyda ola. Sizin düşüncenize göre bu insanlarga ne etmek gerek, ne yapmak gerek ki onların mına ruhu kötürülsün ve bu korkudan azat olsunlar ve bir kureş ve oysa niyetlerine ve Kırım'ı gerçekten de azat etmek için onlar ne yapmalılar? Ne kadar zor olsa da şimdi Kırım'da yaşaması bizim de aynı isteğimiz. Biz burada esas Ukrayna'da kendi istekimizden peyda olmadık da. Buradaki bütün men olayım Mustafa Ağamız olsun, Lenur İslamov olsun, Sinaver Kadirov olsun, İsmet Yüksel olsun, Eskender Bariyev, Abmecid Süleymanov ya da diğer arkadaşlarımız burada kendi isteklerine yerleşmediler. Ve bazılarımızı bize yeniden sürgün ettiler. Bazılarının arkadaşlarımızın adına mahkeme çalışmaları açmış ediler. O sebepten birinciden bizim de aynı isteğimiz hepsi insanlarımız toprağımızda kalsınlar, vatanımızda kalsınlar. Zor, anlayık. Ama o kadar böyle ergun, korkunç, ölümge kadar baskanı da demeye o kadar şimdi böyle şartlar değildir. Çünkü korkunç insanlarımız da olsa da ama bu korkunçtan bu korkunçu tıkaran azlaştırmak için bazı reseptler var. Birinciden pis işlerge girmesinler. Birinciden kendileri yalan ne eken ya da adalet ne ekenine kendileri bir bilesiniz bir kıymet kessinler. Ben her vakit bana böyle adamlar bazıları Kiev'den gelip böyle sorular yapıyorlar da ben diyeyim tamam oturmuş bazı böyle bir test sualler var. Birinciden Rusya bizim toprağımıza, ana vatanımıza akının geldi mi? Yok, aksız geldiler. Rusya gelgen son bizim milletimizge bir türlü bile yaxşılık oldu mu? Yok, hiçbir olmadı. Ağızdan bazı şeyler oldu. Rusya gelgen son gençlerimiz kışlanmaya başlandılar mı? Ya kaçırmaya başladılar mı? Bazılarını öldürülgenlerini taptık mı? Ya Rusya geldiği vakit bütün bu bizlerge yapan Reşat Ahmetov diğerlerini hepsini hatırlaysınız mı? Evet. Bu iyi mi? Yok. O zaman Rusya gelgen son ne kadar insanlarımızı mahkeme işlerini açtılar. Ne kadar insanlarımıza, yüzlerine insanlarımıza bu para cezası verdiler. Neden verdiler? Çünkü insanlarımız Ukrayna zamanında öyle alışmış ediler ki bir şeyden razı olmasalar meydana çıkar ediler. Protesto yapar ediler. İnsanlarımıza neler şimdi her bir yollarını kapattılar ve insanlarımız buna alışmadılar. İnsanlarımızı ezmek için Rusya her bir şeyini bugün yapar. Ahtem Çigos, Ali Hasanov, Mustafa Degerbenci ve diğer din kardeşlerimiz bu Akyar'ın etrafındaki yaşayanları 4 kişiler. Onlar hepsi şimdi içeride. O zaman şimdi her bir insan bizi dinleyen insanlar akşam kendileri otursunlar desinler ki bu Rusya yapkanı hepsi bu adaletsizlik, bu cinayet. Ve buna göre kendilerine kıymet kessinler. Yarın var bu işgalcilere hizmet edecekler. Yoksa işgalcilerden çıkaran uzak kendilerini tutacaklar. Ve imamlara da bunu anlatsınlar. Gerek olsa Mufti Bey'imize de anlatsınlar. Ama eğer bir insan desek ki misal için Remzi İlyasov. Rusya gelen son milletimize o kadar yaxşılıklar oldu. Ona Ruslan Balbek burada sesini açar.
Deygi her bir şey yakşı bilmeyen milletimiz parlak yaşay. O zaman Zavur Smirnov koşula. Bütün dünyaya anlatmaya isteyik ki Rusya'ya gelgen son Kırım Tatarları kendi betlerini açtılar, gözlerini açtılar. Eğer bazı insanlarımız bile düşünsünler, bile düşünseler elbette düşünebilirler, akları var. Ama yarın bir gün bu işgalciler gidecek. Bu insanlarımız son ne diyecekler? Kendileri kaçıp giderler. Ya balları, torunları son nasıl betinin orada kalacaklar? İşte hepsi bunu düşünsün. Ve ona göre kendisini alıp varsın. Orada meclis azalarımız var. Orada evet, o evveldeki gibi bir faaliyetini almaya çareleri yoktur. Evveldeki gibi varıp meclisin kapısına vurup beni bilmeyim, benim başıma bir bela geldi ya da beni bilmeyim devlet tarafından bir türlü ağırlıklar yaptılar. Beni korçalanız evvelde çok kolaydı. Hepsi gelip Mustafa'dan başlayıp diğer meclis azalarının kapılarına vurar ediler. Biz de becerdiğimiz kadar yardımcı olmaya tırışırdık. Şimdi o kadar orada fırsatlarımız yoktur. Ama Sovyet Devleti'nin zamanını yaşayan insanlar birbirlerine anlatsınlar ve torunlarına anlatsınlar. Böyle biz devirde yaşadığımız vakitte temizde kendimizi korçalayak da yarın bundan faydalanıp geleceğimiz çok iyi olacak. Gerçekten de olacak. Çünkü Rusya oraya gelgenini ve yapkanını aslı dünya tanımay. Dünya tanımadan sonra Remzi İlyasov, Zavur Smirnov, Ruslan Balbek'in söylediği nedir? Мында көрем ки Facebook sayfasında birçok seyircilerimiz mesajlar yazа. Мына bir sual vatandaşımızdan. Какую реальную поддержку оказывает Турция крымским татарам и возможно ли присоединение Крыма к Турции в 2020 году? Только такие диктаторы, тираны и невежественные люди, как Путин, могут думать, что в 21 столетии можно легко решать и, самое главное, безнаказанно решать вопросы присоединения, отсоединения, изменения, перекройки границ. Мир сейчас совершенно исходит из других позиций. В то же время, когда на какой-то территории есть проблемы, связанные с правами человека, и другие государства хотят непосредственно влиять, чтобы эти права человека непосредственно соблюдались, ведь мир очень, знаете, он такой многоликий. И есть сообщества, в которых есть люди разных религий, разных этнических принадлежностей. И очень часто обиды или ограничения на одной территории вызывают возмущение у других. И поэтому мир придумал очень много механизмов, международным правом установленных механизмов, которыми государства добиваются, чтобы права человека на тех или иных других территориях соблюдались. Условно себе представим, что если на какой-то территории, скажем, вдруг, допустим, не соблюдаются права этнических русских, допустим, граждан, я не знаю, там какого-то другого государства, не России. Такое, допустим, может быть. Но это никому не дает права туда вводить танки, толпами нарушая неприкосновенность границ, направлять переодетых военных специалистов и устраивать заговоры и перевороты. Вот Путин это не понял. Но теперь вопрос был по Турции. Я абсолютно исключаю, чтобы турецкие руководители, которые очень последовательно придерживаются принципов территориальной целостности своих соседей, когда-то бы вынашивали бы мысли о том, чтобы, скажем так, иметь какие-то, зазыхание украинскую мову, иметь какие-то, скажем так, тайные стремления в отношении Крыма с точки зрения присоединения к своему государству. Это просто абсурд. Я еще раз хочу повторить, в сегодняшнем мире только такие невежественные правители, как Путин, могут так исходить. На заседании исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар вы совместно с делегатами приняли решение о том, что в Херсонской области в поселках, городах будут строить мечети, детские дома, детские сады. Когда будет реализован этот проект, спрашивают жители из Крыма. Смотрите, что происходило. Мы все 23 года максимально старались обустраивать Крым. И все джематы, которые жили во всех населенных пунктах Крыма, и в силу ограниченности наших возможностей,
в силу того, что мы понимали, насколько важно, чтобы в Крыму как можно быстрее были решены бесчисленное количество вопросов социального, экономического характера, мы не уделяли достаточно внимания вот тем территориям, которые соприкасались непосредственно с Крымом. И в первую очередь это Генический район. Хотя мы все знаем о том, что в Геническом районе живет очень большая, в общем, компактное сообщество крымских татар. Это более 8 тысяч человек. И подавляющее большинство из них – это те люди или их дети, которые в 60-е, 70-е годы пытались открыть двери в Крым. И, разумеется, они живут в составе населенных пунктов. И вот в этой ситуации, когда Крым сейчас оккупирован, когда украинское правительство не может реализовывать, не может контролировать Крым, и при этом украинское правительство выделило определенные ресурсы на обустройство крымстатар. Речь идет о 60 миллионах гривен. Я хочу здесь повторить еще раз, кто, может быть, не услышал. Речь не идет о финансировании деятельности Меджлиса, а речь идет о финансировании программы обустройства крымстатар. Речь идет о помощи средствам массовой информации крымских татар, в том числе АТРу. Мы, разумеется, максимально пытаемся теперь помочь этому региону. То же самое планирует наша диаспора. Есть сферы, которые надо очень четко отделить, где государство может помогать людям, а где люди сами себе помогают. Вопросы строительства мечетей, вопросы других социальных проектов, которые, может быть, реализовывает диаспора, они будут реализованы с помощью государства, но без прямого финансового участия государства. И вы, возможно, знаете, что на второй день проведения нами исполнительного совета Всемирного конгресса крымстатар мы провели совещание представителей диаспоры и первых лиц Генического района для того, чтобы обсудить эти вопросы. Наша диаспора в этом году будет реализовывать в Геническом районе некоторые социальные проекты, в том числе помощь школам, детским садам. И эта помощь, она будет, в общем-то, направлена не только крымским татарам, она объективно будет помогать, она будет доходить и до людей других национальностей. Пишет Хрым Татар Теле. Президент Порошенко на днях подписал указ о вопросах представительства Автономной Республики Крым. Определен широкий круг задач, тактическую и стратегическую возвращению Крыма. Штатных единиц 28 вопросов. Сколько крымских татар представлены в этом правительстве? Вообще крымчан, в частности МЗС. Каким образом представительство будет взаимодействовать с Меджлисом? И вообще какие права и обязанности у данного представительства? Давайте так, мы живем действительно в демократическом государстве в Украине, и здесь возможно всегда все обсуждать и пытаться влиять на органы государственной власти, начиная от президента и завершая местными сельскими головами или советами. И мы, по большому счету, это пытаемся делать. Это первое. Второе, то, что мы в некоторых вопросах находимся в достаточно таком тесном взаимодействии. То, что касается представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, которая временно дислоцирована в Херсоне, и внесение изменений в ее структуру, я скажу, что было согласовано с представительством Меджлиса крымтатарского народа в Киеве. Я согласовывал вот те изменения, которые теперь уже указом внесены в структуру постоянного представительства. Но в то же время хочу сказать о том, что вопросы деоккупации Крыма это ни в коей мере не могут быть решены, скажем так, полномочиями или деятельностью одного из, тем более не самого, может быть, мощного, большого или по своим функциям, скажем, эффективного, по своим функциям, да, органа. Имеется в виду, что постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, которое временно размещено в Херсоне, будет вовлечено в процесс по подготовке деоккупации Крыма. Но основные игроки здесь, конечно, сам президент, администрация президента, кабинет министров, РНБУ и другие, и, разумеется, международное сообщество. Я не хочу рекламировать никакие СМИ, но в этой части я просто бы рекомендовал прочитать бы
статью Валентины Самар в сегодняшнем выпуске «Зеркало недели». Она там на эту тему, в общем-то, с моей точки зрения, очень взвешенно и профессионально рассуждает. И в Крым-реалиях тоже сегодня появилась одна статья по вопросу, кто должен непосредственно возглавлять процесс подготовки деоккупации Крыма. Мына сіз Херсон вилеті ақында айттыңыз, бұл вилеетте асылда патриотик дuygularını uyandırmak için ne yapmalı? Çünkü bilgenimizge göre anda Ukrayna'nı terk etken birçok iş adamlarının biznesi hala da çalışa ve hukuk koruyucular bu işlerge asılda bakmaylar ve görmeyler. Yani meclis bu taraftan ne yapmalı aslında anda insanlarını biraz uyandırmak ve bu duygularını uyatmak için ne yapmak gerek? Hay Allah, çok sualler ve dersin ki biz şimdi bu devletin başındayız ve milletimiz de bu devletin sahibi gibi bazı insanlar bile düşünürler hallem. Ben böyle söyleyeyim birinciden. Biz ana vatanımızda Allah'a şükür bir 300 bine yakın bir toplumuz. Esas millet kendi toprağımızda. Kırım'ın dışarında da aşağı yukarı bilmeyin bir 15-20 bin Kırım Tatarları vardır. Biz birinciden kendilerimizin geleceğimizi ve kendilerimizin becereceğimizi bunu düşünüp kendilerimiz gerekli adımları kendilerimizi kuvvetleştirmek için bunu yapayıq ve bundan Kırım'a ve bu devletke yardım olacak. Kendimizin inkişafımızı biz ne kadar düşünüp bile devam etsek o kadar biz diğer sorunlara hazır olacak ve Kırım'ın geleceğinde sahip olmak için bizler bunu becereceğiz. Bu birincisi. İkincisi elbette etrafımızdaki olan bazı zayıflarga biz koz kapatmaya hiç mümkün değildir. Çünkü biz kendimizi ne kadar kuvvetleştirmeye düşünsek de ama biz bu dünyada kendimiz kuru değil de etrafımızda bizleri sevmeyen, bizleri anlamayan ya da bizlerge açıktan düşman olanları varlar. Ve elbette anlaşıldı ki bu Kırım'a yakın olan vilayetlerde Rusya'nı bekleyenleri de varlar. Gerçekten de varlar. Ama şimdi burada Ukrayna'da böyle derece böyle çeşit türlü bile denişmeler ola. Bu hepsi bir kereden korunmuyor. Buradaki endi bu SBU ve diğer teşkilatlar da endi çalışmaya başladılar. Yeterli de gir. Beklediğimiz kadar da gir. Ama hepsi yavaş yavaş yerine geliyor. Aynı zamanda Rusya zayıflaşıyor ve Rusya'nın bütün fırsatları azlaşa. Elbette biz biliyoruz bu Kherson tarafında bazı Kırım'a zuvgan bizim vatandaşlarımızın orada tamirleri dediğim vakit bu business tamirlarının birinciden ben söylemeye isteyeyim ki onların orada bazı fırsatları var. Ve misal için bu bir arkadaşımız orada Geniçisk oradaki bu devlet administrasyonunun başlığı idi. Seyit Ömer Nimetulayev. Bu arkadaşımız kendisi şimdi bakmaya olsa belki ona yarın bir gün söylerler. Ben bir ricam var ona. Şimdi böyle bir ricam. Orada kendi kalgan bazı parmaklarını çalıştırmaya çok tırışmasın. Hepsini biliyor. Bütün insanların orada biliyor. Ve o sebepten kendisini orada Kırım'da kabartmasın. Kendisi var bu Rusya'nın işgal organlarına ben orada Geniçiski'de bazı şeyleri becereceğim deyip kendisini böyle hizmetke böyle teklif etmesin. Ne kadar tez bazı insanlarımız kendi akıllarını toplasalar kendilerine o kadar böyle yardımcı olacaklar. Bunu söylemeyi istedim. Çok sağ olunuz. Göreyim ki bunda endi birkaç insan aynı sualını beri yazılı ki что делать нам, которые остались в Крыму, нам нужно работать, жить и никак нельзя, если не хвалить нынешнюю власть. Вот это самая, конечно, тяжелая ситуация, и я понимаю, о чем говорят вот эти люди, которые пишут таким образом, формулируют вопросы. Вот в советское время, я просто могу об этом рассуждать, потому что я состоялся в советское время, и вот можно было так абстрагироваться от власти, чтобы не нарушать свою совесть, принципы, то, что закладывалось нашими родителями. И в то же время, скажем так, находить возможность применения своим профессиональным иным навыкам. Не всем и не во всех сферах. Много было сфер, куда
определенные люди или определенные национальности не принимались. Но человек, в конце концов, мог пойти на стройку, мог пойти на завод, мог пойти там еще каким-то образом. Он мог создавать семью, жить и держаться, абстрагироваться от подлого советского государства. Многие это смогли. Некоторые допускали определенные формы конформизма, но не переходили на службу. Поступали в коммунистическую партию, потому что не могли состояться как ученые. Я сейчас просто объясняю все это, без всяких оценок, потому что я понимаю, скажем, как некоторые сейчас заволновались, в том числе мои личные недоброжелатели. Но некоторые для того, чтобы не испытывать никакого дискомфорта с властью, они переходили полностью в служение власти. Подписывали какие-то секретные там обязательства, они участвовали в каких-то нехороших делах против своих соотечественников. Вот нынешняя российская власть оккупационная, она почти что как советская, но она действительно от советской отличается тем, что эта власть требует постоянной демонстрации лояльности. Вот о чем пишут эти люди. Учитель должен обязательно подчеркивать свою лояльность Путину, российской действительности, российскому режиму. Это должен делать директор. Но подавляющее большинство людей и от этого могут уйти. Я все-таки призываю людей находить такие формы, которые бы безобразно не претили бы их внутреннему нравственному состоянию. Но не говорите о том, что с приходом России всем крымским татарам стало хорошо. Не стало никому хорошо, и не только крымским татарам. Не говорите о том, что все те, кто вне России, это есть подлые люди. Это те люди, которые вчера, я опять же, чтобы продемонстрировать, я стараюсь не называть фамилии, но в некоторых случаях, чтобы было понятно. Я помню лето прошлого года, 2015, осень 2014 года, когда Ремзи Ильясов, Заур Смирнов, Руслан Бальбек и некоторые вместе с ним, как они носились с турецкой идеей. Как они носились с тем, что вот они поедут в Турцию, они сейчас сделают возможными экономические, политические иные связи. Как они пытались показать себя единственно возможными проводниками как бы прорыва вот этой всей блокады, санкций. И случилось то, что по, опять же, очередному вывиху правителя России Путина отношения между Россией и Турцией, они кардинально изменились. И эти люди на другой день начали изгонять турецких предпринимателей. Эти люди начали на экранах клеймить турецкий народ, турецкий парламент, турецких политиков. Вот то, что я говорю, что люди не должны делать. Люди не должны кардинально поступать против своей совести. Это возможно. Это возможно в условиях даже сегодняшнего Крыма. Люди должны сделать так, чтобы ни у кого не было мысли, что они отдалились от своего народа. Но какой сегодня может крымский татарин всерьез утверждать о том, что Чубаров сбежал? Ведь все знали, в каких условиях, и все знают об этом. Кто сегодня может заявить, что Мустафа Джемилев, который более 16 лет провел в советских тюрьмах, он, как некоторые пишут, уехал от своего народа? Но есть же люди, которые это повторяют, потому что думают, они так усыпить свою совесть. Не надо каким-то образом идти к властям и показывать на своих соседей. Неважно, кто эти соседи. Есть и такие люди. Просто люди должны понять, что как бы им долгим ни казалась вот эта тьма, которая установилась в Крыму, рассвет все равно будет. И они там будут жить при этом рассвете. Надо, чтобы лицо выглядело чистым и прекрасным, как у них было до оккупации. Режиссерларымыз мына айта ки мына яйынымыз енді сонына келеді, ләкин суалер мында битмей, мына сонки суальны мен сеслендірeceğim bu Номан Челебиджихан adına батальон. Bu mevzu енді çok kereler müzakere etildi ve belli ki bu batalyondığa Kırım Tatar olganları gibi hem Ukraynalılar hem de diğer milletvekilleri de koşulabilirler. Ayrı çizgilerden biri anda ele al yemek olacağı ve kapilanlar yerinde imamlar olacağı. Bu her şey anlaşıla, lakin mına anlağanlarına göre bu batalyon içki işler nazirliğine girecek. Mına endi ne yerde yerleşeceği belli mi ve bu nazirlikten bir anlaşmalarga erişildi mi ve ne kadar insan mına batalyonga endi kirdi? Şimdi
biz böyle bir kelişeyik ve bunu açıktan söylemeyi isteyeyim. Biz hiçbir böyle yeni çalışmanı kafamızda düşünüp de eğer böyle bir toplumda gerek olmasa ya da bir soru olmayacak, biz kendi başımıza hiçbir yeni iş başlamayız. Batalyon dediğimiz vakit bunda da bazı sorunlar var idi. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne ve Kırım Tatar insanlarga burada. Birinciden, burada esas Ukrayna'daki yaşayan bazı insanlarımız Ukrayna'nı kendi devleti olarak silahını korçalamaya istekleri var ve bugün de korçalaylar. Çeşit türlü böyle askeri toplumlarda, kuruluşlarda, çeşit türlü. Ben şimdi söylemeyeyim sayesinde ne yerde ama az değiller. Kırım Tatarları silahla Ukrayna'yı korçalaylar. Bizden soramayıp, sorayabilmeyip, razılık almayıp, onların akları, onlar vatandaşlar. Bu birincisi. İkincisi, esas Ukrayna'da Kırım'dan mecbur olup çıkan gençler burada Ukrayna'nın kanununa göre orduğa çağrılmaya mecburlar. Onları çağıracaklar. Savaşka değil. Onlar varıp savaş etmeyecekler. Ama 12 ay askerlik yapışları gerek. Bu ikincisi. Üçüncüsü, Kırım'da 18 yaşına girgen ya yakınlaşkan oğlanlarımızın çok ana babaları düşüncede kaldılar. Rus askerliğini vermeye istemiyorlar. Ya Ukrayna'ya çıksalar bu babalar ne yapacaklar? Ne yerde olacaklar? O sebepten bakınız. Yetişmiş erkeklerimiz kimler endi Ukrayna'nı korçalaylar. Buradaki orduğa, askerliğe çağrılacak yetişmiş gençlerimiz ve Kırım'dan endi çıkmaya başlayan gençlerimiz ya da diğer düşünce olan erkek insanlar ve biz bunlarını böyle bir yerge getirmek için batalyon ideyasını seslendirdik. Şimdi bugünden başlayıp ya bugünlerden başlayıp biz bunun etrafında endi bile çok açıktan konuşmayacak. Hepsi yerinde. Hepsi yerinde biz çalışmalarımızı devam edeceğiz. Batalyon resmi ilan edildiğinden biz bunu seslendirecek. Ve orada bütün bu diğer mekanizmlerle çalışacaklar. Ve kendilerini askerde görmeye düşüngen Kırım Tatarların orada hepsinin çareleri olacak. Kırım'a kayıtkan sonra, Kırım'a ille kayıtacak. Bu askerler Kırım'da hizmet edip oradaki kendi asker hisselerini birisini varıp burnu kandırmak için değil ya da bilmeyen bir yerde bir yaramazlık yapmak için değil. Ama endi işgalcilerden Kırım'da boşaltkan sonra anlaşıldı ki Kırım'da orada bu Nasyonalne Gvardiya bir büyük bir toplum olacak. Orada bizim askerlerimiz de olacak. Onların içinde olacak. Bunu hepsini düşünüyor. Bu Kırım'ın geleceğinden bağlı. O sebepten böyle insanların böyle sualleri olsa oğlanları için ya kendilerinin bu gençlerin onlar suallerini burada Kiev'te bizlere verebilirler. Ya da başka çarelerini tapabilirler. Çok insanlar bilirler yollarını. Birbirlerinden öğrensinler. Çok sağ olun Rifat Ağa ve efirimizin de sonuna geliyor. Eğer de vatandaşlarımızga bir müracaatınız olsa aytabilirsiniz. Müracaatımız değil çünkü çok söyleyeceklerimi bu programa devamında söyledim ve diğer programlarda söylemiş idim. Bunu bilsinler. Biz burada Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım'da becermediklerini çok yönelişlerini burada biz devam edeceğiz. Ama en önemli yönelişlerimizden bu halkara bağlarımız, bu Ukrayna devletine bağlarımız, Kırım'ın geleceğine hukuklar hazırlaması ve buradaki bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Ama bizge oradaki milletimizin birliği de çok önemlidir. Çünkü bizim milletimize kuru kendi kendimizde de diğerleri de çok bile dikkat ederler. Ukrayna'daki insanlar ve dışarıdaki insanlar. Bugün misal için Mustafa Ağamızdan sabahdan bile çok önemli bir konuşmamız oldu. Şimdi çok açıklama olmam ama sorularını çok beğendim. Bu Kırım'ın geleceğinden bağlı. 27. bu 2-3 günden sonra burada Kiev'te Almanya tarafından büyük bir bile toplantı olacak. Çünkü Almanya şimdi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda reislik yapar. OBSE reisi yarım senelik. Ve bakınız biz orada ne konuşacak ve orada Kırım Tatarların meselesi ayrı olacak. Almanya reisliğinde Kırım için ne yapabilir? Bu sualine bakacak. Bu 27. yanvarda. Bu Şubat'ın, fevralın 2-3'ünde buraya Kiev'e bütün bu Skandinavya devletlerin ve Baltıya devletlerin parlamenterlerin spikerleri gelip
meclis azalarından ayrı konuşu olacak. Strаны Северной Европы, strаны Baltiya, onların parlamento reisleri buraya gelip Kırım Tatarların meselelerini bakmak için meclis azalarına bir toplantı geçirecekler. İşte ben bu söylediğim, bu yapkanlarımızın bir kısmı. Bu bizim yapkanlarımız oradaki insanların işandıklarına, oradaki insanların yüksek namusuna, oradaki insanların birliğine böyle esaslansın da ve o sebepten bu maksatla biz vatanımızda hepimiz birleşecek ve sahip olacak. Çok sağ olun Rifat ağa, efirimizge kelgeniz ve seyircilerinin suallerine cevap bergeniniz için. Men ise sizden sağlaşmak mecburiyetindeyim ve son olarak aytmak istegenim şu ki cesurluk, aynı bu duygu Kırım Tatar halkımızını ayakta tutmağa daima yardım eteydi. Atalarımızın başından gelip ketken her şeyler bu korkusuz olganları için edi. Şimdi ise ne oldu? Ne için korku? Kene yüreklerimizne sarıp ala. Vatandaşlar, bu fırsatta bizler kene parmak tişlep kalmayıq. Halk sarmay uyleşken son bizler torta almayıq. Halkımız yaşamak gerek ve öz vatanında inkişaf etmek ve vatanını serbest etmek gerek. Bunu tek biz yapabilemiz. İlerideki yayınlarımızga kadar görüşkence.